114 नं जनाय बिधान सभा समिस्तिनि एमएलए भुवन पेगुनि हेंथायै नावखाथा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै खुद्रिखांदों। नावखाथा हालामनि लामाखौ बानायनानै होगोन होनना खोथा होनानै मावफुङाखै जनाय समिस्तिनि एमएलए भुवन पेगुआ। इलेक्शननि समावल' मोजां खोथा होयो, नाथाय इलेक्शनाव देरहाहोखांबा खोथा होखानायखौनो मावफुंनानै होआ। इलेक्शन जानाय समाव मोजां रायलायोमोन, नाथाय दा देरहाखांनायखाय जोंजों मोजां रायलायला। सिगां मोनसे सक्ति होदोंमोन, दिनै आङो एमएलए खौ देरहाहोयोब्ला बे एग्रिमेन्ट मोनसे होदोंमोन। बिथाङा दिनै बे लामाखौ बानायनानै होगोन होननानै इलेक्शननि थाखाय बिथाङा भट बिदों फैदोंमोन। जों भट होनानै देरहानानै होबाय। जों बिथांनि न'आव थांनानै लामानि जेंनानि सायाव रायलायहैदोंमोन, नाथाय जोंजों 114 नंनि एमएलए भुवन पेगुआ मोजां रायलायाखै। जों गोबां दुखु मोनदों खोथा होनानै मावफुंनानै होयिखौ। जों फैबाय थानाय समाव जोंनि दाबिखौ मानियाब्ला जों भट होनाय नङा। धेमाजि जिल्ला जनाय समिस्तिनि मिसामारा पन्चायतनि सिङाव थानाय नावखाथा हालामनि थांलाय फैलाय लामाया जोबोद गाज्रि थासारियाव दं। गामिनि रायजो राजाफोरा थांनाय फैनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। दुखुनांथाव आरो सोंखारिथाव बाथ्रा, 2011 मायथाइयावनो पाक्का लामा बानायना होगोन होनना खोथा होनानै दिनैसिम मावफुंनानै होआखै जनाय समिस्तिनि एमएलए भुवन पेगुआ। बेनि थाखायनो दिनै नावखाथा हालामनि रायजो राजाफोरा एमएलए भुवन पेगुनि हेंथायै गोख्रोङै खुद्रिखांनाय दिन्थिदों आरो लामाखौ बानायनानै होआब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोख्रों राहा लागोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायदों। साबायखर जासिबाय नोंथांमोननि खौरांगिरिनिसिम। दिनै जोङो बे 1, 2 आरो 3 नावखाथा बे गामियाव आरो नलबारि थांनाय लामा, बे लामाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो 1962 1962निफ्रायनो बेवहाय आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो दिनैसिम सरकारा जोंनो मोनसेबो लामा मोजां बानायनानै होआखै। बिनि थाखाय दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों। जोङो जांख्रिखांदों जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्शननि सिगां बे बिसायख'थिनि सिगां जुदिहाय जोंनि बे लामाखौ बानायनानै होआ, अब्लानिया जोंनि रायजो राजाया जों मोनसे थांखि लादों जाहाथे जोङो बिजेपि सरकारनो भटखौ होआबो जानो हागौ। जुदिके जोङो बे लामाखौ रायजो राजाया बानायना होआबाथाय जों मोनसे थांखि आजावनाय जागोन। बेखौ जोङो मोनसे थांखि आजावदों। नैबे थांनाय 2021 मायथाइयाव भुवन पेगुआ दिनै एमएलए जानानै थांबाय। बिथाङा एमएलए इलेक्शननि सिगां मोनसे सक्ति होदोंमोन, दिनै आङो एमएलए खौ देरहाहोयोब्ला बे एग्रिमेन्ट मोनसे होदोंमोन। बिथाङा दिनै बे लामाखौ बानायनानै होगोन होननानै इलेक्शननि थाखाय बिथाङा भट बिदों फैदोंमोन। जों भट होनानै देरहानानै होबाय, नाथाय बिथाङा दिनैसिम 10 बोसोर बिथाङा एमएलए देरहानानै दङ, नाथाय दासिम बानायना होआखै। दिनै फैफिनाखै। बिथाङा दिनै देरहाखांनानै खेबसे फैफिननाय जायाखै। बिथाङा दिनै सुक्ति मोनसे होदोंमोन। बे सुक्तिनि बिथांनि मैल'आ जेबो मैल' गैयै रखम जोंखौ रायजो राजाखौ बानायना दोनदों। बेनिखायनो जों बे लामाखौ बियो बनायखाना होआ। बिथाङा जुदि बे इलेक्शननि सिगां बानायना होआबा जों रायजो राजाया मोनसे बिथांनो भट होनाय जानाय नङा होननानै मोनसे थांखि आजावनाय जादों। बेनो आरो दिनै जोङो गोबां बर', मिसिं, असमिया, बिहारि, बाङालि गोबां मानसियानो बेजों बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनानै दिनै आलु, बेसर, मटर बायदि खेथि मावनानै बिथांमोना जिउ खुंबाय दङ। लाख सुबुंफोरा बेजोंनो थाङो। दिनै गारि बिथांमोना आलु, मटर थिखांना लाबोनानै जोंनि लामाया गोबां गाज्रि जादों। बिथाङा जुदि थिखांनानै जोंनो बे लामाखौ बानायनानै होआब्ला जोंनि रायजो राजाया मोनसे थांखि आजावनो नागिरदों जाहाथे बिथांनो जों भटखौ होआबो जानो हागौ। बिनि सायाव जों रायजो राजाया मोनसे सावरायनानै जों बेखौ थांखि आजावनाय जागोन। दायो जोङो बेहाय 7टा गामि दङ। 9टा गामियानो दङ। दिनै 1, 2, 3 नावखाथा आरो मिसामारा तिनिआलि आरो नैबे नलबारि, बिल्लाम, बिसिम, बिल्लाम बर' आरो लिरसां, तुलाट, कांखान सापरि, ओमफ्राय नलबारि, लम्बा सापरि। जों गोबां गामियानो बेखिनि लामायाव थांलाय फैलाय खालामो। दिनै हरनि समावबो साननि समावबो जों बेमार आजार जायोब्ला सोरबा डिलिभारि लाङोब्लाबो जों गोबां गारिनि प्रब्लेम जायो, लामानि प्रब्लेम जायो। गोबां खस्थ'नि गेजेराव जों थेलाजों बोनानैबो लांनांगौ जायो। बेनिखायनो जों बे लामाखौ नांथारगौ हिसाबै जों दिनै रायजोफोरा दिनै गोसोआव दुखु नांनाय फोरमायदों।
जोंनि लामाया दिनै बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों गथ'फोरा थांलाय फैलाय दिनै अट'जों गोजान गोजानसिम सिमेन्ट सापरि थांनांगौ जायो दिनै गारि मटर थांनोबो गोबां खस्थ' दिनै जोङो थाबायनो थाखायबो जों गालिन गुलिन हाखर हाला बेनिखायनो जोङो दासिम जुदि 1965 मायथाइनिफ्राय दिनै 2024 सफैबाय बिसिमहालागै दिनै सरकारा जोंनि मेगन फारसे जोंनि बे गामि फारसे जोंनि बे हालाम फारसे माने नुहुराखै बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरा बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों दिनै हाब्रु हाला हाखर दैखर खस्थ'नि गेजेरजों जोङो भुगिनानै दङ बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ खावलायदों जाहाथे MLA MP आरो CM सारफोरा जाहाथे जोंनि बेखौ बानायनानै होयो आरो गोजौनि जोंहा आफादफोरा जाहाथे जोंनि बे गामिखौ नाहरो बे जोंनि थांलाय फैलाय लामाखौ नाहरो आरो जोंनि गोग्गो दै लोंनाय आरो बे दैमा सेर सेर जोंनो गिदिर माथावरि होनानै जोंनि गामिखौ बे एरियाखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बेखौ जों रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि साननाय हास्थायनायखौ जाफुंहोयो अब्लाना जोंबो सरकारनि साननाय हास्थायनायखौ जों जाफुंहोगोन होननानै जों बिखिनियाव खावलायनाय थायो एग्रिमेन्टआ नैबे जोंहा भबन पेगुआ 23 मार्चनि 2021 बेवहाय जोङो इलेक्सन बिनो फैनायाव बिथाङा एग्रिमेन्ट मोनसे होलांदोंमोन बे लामाखौ बानायना होगोन होननानै भबन पेगुआ नाथाय MLA जानानै थांबाय 5 बोसोर सिगाङाव नैबे 5 बोसोरनि सिगाङावबो आरो बानायना होगोन होननानै खेबसे होन्दोंमोन नाथाय बिथाङा एग्रिमेन्ट होनानैबो नाथाय नै खेबसेबो ओंखारफैयाखै बे जोंनि जायगायाव बेनिखायनो जों रायजो राजाया दुखु मोननाय फोरमायदों बे आलिखौ बे लामाखौ जुदि PMGSY बानायनानै होआ पाका लामा बानायनानै होआ होमब्लाना जों 9 खान गामिया लोगो नांनानै बिथांमोननो सायाव जोङो गुबुन आलादायै मोनसे थांखि आजावनाय जागोन होननानै फोरमायनाय जाबाय जोङो दिनै भगवान पेगु MLA सानैसिम जोंनि बे सुक्तिखौ लानानैनो गाव सुक्ति होलांनाय बेखौ लानानै गाव बे लामाखौ बानायना होगोन होनना बुंनायलाय जोङो 9 खान गामिनि रायजो राजाफ्रा थांनानै बिथांनि न'खरसिम थांनानै बिथांनि भबनसिम थांनानै जों मोनसे लोगो हमनो सावरायनो सानदोंमोन बिथांजों रायलायनो सानदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंखौ जोंनि फारसे जेबो खेल खालामनाय जायाखै जोंखौ नायफिननाय जायाखै बिनि थाखाय बेखौबो जोङो जोबोरैनो रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै फैदों नाथाय बिथांखौ जों MLA थिखांहरबाय नाथाय MLA थिखांहरनायनि उनाव बिथाङा जों रायजो राजाखौ गावजों सावरायनो होननानै गावनि न'आव थांनायावबो जोंखौ एसेबो खेल खालामहरनाय जायाखै दिनै जों रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों जाहाथे इयुनाव बेबायदि जोंनि लामाखौ बानायना होआब्ला बिनि सायावबो जोङो गुबुन रोखोमै बा आलादा भाबै जों मोनसे थांखि आजावनाय जागोन रायजोफ्रा दिनै सावरायनाय जादों दिनैनि दाबियाव बे लामायाव जोङो लामानि थाखाय जों दाबि खालामदों जों बे लामायाव जोङो दिनै गथ' गथायनि बेयाव स्कुलाव थांनायाव बायदिसिनायाव थांनायाव जोंहा दैज्लाङाव जोंहा बिराद खस्थ' जायो बे लामायाव जों दिनै थांनोनो हाया दिनै जों मालाबा दै जानानै अट'जों थांग्राबो दङ बायदिसिना थांग्रायावबो दङ जों दिनै स्कुल माबानि थाखायबो जोङो अट' थांनो हायैनि थाखाय जोङो गथ'फोरा सात्र'फोरा दिनै बन्द' जानाबो थायो आरो साइकेलजों थांग्राबो थायो दिनै साइकेलजों थांग्रायाबो दिनै थांनो हाया बे लामानि थाखाय जोंनो बे लामाखौ जोंनो नांथारगौ दिनै जों बे लामा नङाबा जोङो दिनै जेरावबो थांनो हाया खामानि मावनाय बायदिसिनाफोरावबो जों दिनै थांनोनो हाया बे लामा नङाबा जोङो जेबो मोनसेयानो जाया दिनै बेजोंनो जोङो दिनै हाजाराव माबायावबो जों नलबारि बिरलाम बायदिसिनायाव जोङो आलु गायो बायदिसिना गायो बे लामाजोंनो जोङो आलु बायदिसिना रोगानोबो बिराद खस्थ' जायो जों हाजिरा मावना जाग्रानोबो खस्थ' खेथि मावना जाग्रानोबो खस्थ' स्कुलाव थांनाय गथ' गथायफोरनोबो खस्थ' जायो बे लामाखौ जोंनो नांथारगौ बे लामाखौ बानायना होआबा जोङो दिनै इलेक्सन समाव जोङो मोनसे थांखि लानो नागिरदों बे समाव जोङो लामाखौ बानायथारना होनांगौ जोंनो दाबिखौ नांथारगौ जोंनो लामाखौ नांथारगौ जोंनो जों फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो बे लामाखौ बानायना होआबा जोङो इलेक्सनखौ जोङो थांखि लादों बन्द' जागोन बा जोङो इलेक्सनखौ होआ होननानै बिनि थाखायनो जोङो दिनै इलेक्सननि सिगां बे सारमोना जोंनो बे लामाखौ बानायथारना होनांगौ আমি বিচাৰিছোঁ আমি লিচামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত থকা আমি এই অঞ্চলৰ 1, 2, 3 নাওকাটা ৰাইজে আজি ৰাস্তা পদূলিৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ অসুবিধা সেই কাৰণে আজি আমি সকলো ৰাইজে গোট খাই আমি চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে যে এই ৰাস্তাখন আমি স্কুলত যোৱা ল'ৰা ছোৱালী বহুত কষ্টৰে গৈ আছে গতিকে আজি বহুতো গাঁৱৰ পৰা খেতি কৰা মানুহখিনিও আজি আমি বহুত কষ্টত আমি ভুগিবলগীয়া হৈছে গতিকে এই কাৰণে আমি এই সংগ্ৰামটো কৰিবলগীয়া বাধ্যত পৰিছোঁ গতিকে আজি আমি এই ৰাস্তা
1 নম্বৰৰ পৰা নলবাৰীলৈকে আমি পকা আলিটো পাব লাগে আমি আবেদন দিয়া আছিল গতিকে সময়ত তেওঁলোকে যেতিয়া ভোট লাগে সেই সময়ত আহি তেওঁলোকে কয় যে আমাক ভোটটো দিয়ক আমি যি লাগে ৰাইজক দিম আজি বহুতো দিন পাৰ হৈ গ'ল আজিলৈকে তেওঁলোকে যেতিয়া ভোটটো পায় তেওঁলোকে যেতিয়া যায় তেতিয়া পাহৰি যায় গতিকে আমি ৰাইজে বহুত দুখ পাইছোঁ আমি সকলো ৰাইজে আমি এতিয়া তেওঁলোকক আমি আন্দোলন নিচিনা কৰিছোঁ গতিকে ভুৱন পেগু আজি আমাৰ মাজৰ পৰা আমি বিধায়ক বুলি জানিছোঁ তেখেতক আমি ভোট দি জিকাই আমি আবেদন দিয়াটো হয় নহয় আৰু এই ভুৱন পেগুৰ আবেদন হয় নহয় আমি এই ভুৱন পেগুৰ এইটো সিগনেচাৰ হয় নহয় তেওঁ সাইন দিছিল দিয়া নাই এই আবেদনকাৰী কোন কোন আছে চাই লওক আপোনালোকে আমি কিমান চনত আবেদন কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকে আজিলৈ আমাক চোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এই আবেদনৰ কাৰণে আমি বহুত দুখ পাই আছোঁ আমাৰ এই আলিটো পকা হ'বই লাগিব আমি এই কাৰণে দাবী কৰিছোঁ গতিকে আমি এইটোৱে চিঞৰ বাখৰ কৰিছোঁ ভুৱন পেগু হাই হাই ভুৱন পেগু হাই হাই 2021 চনতে দিয়া আছিল দেই এইটো ভুৱন পেগু ছাৰ 2021 চনত আৰু আৰু ৰাস্তাখন নিজে খোজকাঢ়ি এই ৰাস্তাত অহা যোৱা কৰিছিলে ইয়াত আমাৰ LP স্কুলত মিটিং পাতিছিলে এই সময়তো আহিছে নিজে ৰাস্তা দেখি কৈছে এতিয়ালৈকে আমাক মানে দিয়া নাই ৰাস্তাটো আগত দি কৈছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে এই সময়ত সিহঁতে নিদিলে ভুৱন পেগু ছাৰে আহি পেলাই আমাৰ দোকানত এইখিনি ৰাস্তাটো ঘূৰি ফুৰি চাই আছিলে আমি এতিয়া ৰাইজে ব্লেক টপিং ৰাস্তাক আমাক লাগে সেইটো কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ভুৱন পেগু ছাৰৰ প্ৰধান বুঢ়া ছাৰক দাবী জনাইছোঁ এই ব্লেক টপিং ৰাস্তাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াটো আমি দেখাইছোঁ হয় না নহয় চাই লওক থকা MP ইলেকশ্যনত আমি যদি ৰাইজে আমি এইটোৱে দুখ পাই আছে যে আমাৰ কাম যদি ক্লিয়াৰ নহয় ৰাইজে বহুত দুখ পাই আছে গতিকে এই নাওকাটা ৰাইজে আমি ইমান পিছপৰা ৰাইজ আলি পদূলিৰ কাৰণে ইমান কষ্টৰ মাজত আমি ভুগিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে দেখোন দেখি আছে বছৰে তেওঁলোকে আহিয়ে দেখোন 5 বছৰ পৰিকল্পনা তেওঁলোকে আহিয়ে যায় নাওকাটা অঞ্চলত তেওঁলোকে সোমায় গতিকে আজি তেওঁলোকে গোটেই কথা পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে আমি দুখ পাইছোঁ গতিকে দুখৰ বিষয়টো আমি জনাইছোঁ তেওঁলোকে আমাক কিন্তু পিছলৈ চোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে পাৰ হৈ গ'লে আমাক তেনে নদী পাৰ হ'লে ভোৰ লাঠি দিয়া নিচিনা কৰি থৈ দিছে নাওকাটা অঞ্চলখনত গতিকে ৰাইজে বেয়া পাইছে গতিকে অহা ইলেকশ্যনত আমি কিন্তু এই ৰাস্তা আগত হ'ব লাগিব যদি নহয় আমি কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম নাওকাটা অঞ্চল এইটো কি কয় 1962 চনৰ পৰা ইয়াত আমাৰ নাওকাটা ৰাইজ বসবাস কৰি আছিলে এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাস্তা পদূলি হোৱা নাই ইয়াত লাখ লাখ মানুহ এতিয়া খেতি বাতিৰ কাৰণে যায় গাড়ী মটৰ যায় কোনো এটা বিধায়কবিলাক আমাক সুবিধা দিয়া নাই কেলে ভুৱন পেগু কৈছিলে একবাৰ এই ৰাস্তা নিজে খোজকাঢ়ি কৈছিলে যে এইটো ব্লেক টকিং কৰিম বুলি এতিয়ালৈকে ইহঁতে ভোটাৰটো পাই পিনি এতিয়ালৈকে মানে আমাক এতিয়ালৈকে ৰাস্তা কৰি দিয়া নাই এইটো কাৰণে আমাৰ ৰাইজে অলপ কিবা হৈছে কেলে বহুত কষ্ট পাইছে তেওঁৰ কাৰণে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে সিহঁতে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিব ইলেকশ্যনৰ আগত সিহঁতে মানে ৰাইজক গোটাই পিনি ভোট দিবি আমি এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰি দিম বুলি কয় ৰাস্তা পদূলি দিম বুলি কয় কিন্তু সিহঁতে নিদিয়ে এইটো কাৰণে আমি ৰাইজে এতিয়া সংগ্ৰাম হৈছে কেলে আমাৰ ৰাস্তা হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ ইয়াত খেতি বাতি কৰি আলু সৰিয়হ কিবা কৰি আমাৰ ৰাস্তাত গাড়ী যায় এইবিলাক সুবিধাটো মানে বৰ অসুবিধা হৈ আছে মানে অলপ চলপ শাক চব্জি বেছি হ'লেও ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ পৰা আছিলে এইবিলাক সুবিধাটো আমাৰ নাই এইটো কাৰণে আমি ৰাইজে এইটো সংগ্ৰাম কৰিছে এতিয়া ভুৱন পেগু এইটো দিম বুলি কৈ পিনি এতিয়ালৈকে ইলেকশ্যনটো পাৰ হ'লে এতিয়া নিদিয়ে এইটো কাৰণে আমি এইটো কৰা হৈছে ৰাইজে কেলে আমাক লাগে ৰাস্তা লাগে এইটো তিনিআলিৰ পৰা একদম নলবাৰী যোৱা ব্লেক টকিং লাগে আৰু লম্বা চাপৰি যোৱা লাগে এফালে লাগে উলনিটো নাওকাটাটো উলনি যোৱা ব্লেক টকিং লাগে এতিয়ালৈকে ৰাস্তা পদূলি হোৱা নাই
আৰু ঢিকাৰ কিনাৰে কিনাৰে আমাৰ মাথাউৰি লাগে এইবিলাক সিহঁতে কৰি দিব লাগে এতিয়া মাটি বাৰী যিটো নেকি এতিয়া চৰকাৰে দিছে ম্যাদী পট্টা কৰিবলৈ এইবিলাক কিবা বসুন্ধৰা কিবা চলি আছে হ'লেও হৈছে বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে পট্টা হেৰি কৰি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে আৰু এতিয়া কি কৈছে কি কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে দিছে তো আঁচনিটো এতিয়া চৰকাৰে দি আছে এতিয়ালৈকে এতিয়া দিলেও কি কৰিছে যিটো নেকি এতিয়া আইৰণ পানী চৰকাৰে যদি ৰাইজক যদি ভাল পানী খুৱাবলৈ ওলাই দিছে তেতিয়াহ'লে জল জীৱনৰ এই পাইপ ফুটাবিলাক কিমান এতিয়া আইৰণ থকা পানীটোকে খুৱাই আছে এইবিলাক কি হ'ব আমিতো এনে আইৰণ পানীটোকে খাই থকা হৈছে এইটো কাৰণে নহ'লে এইটো দিয়াতকৈ নিদিয়াটোৱে ভাল মানে এইবিলাক মানে যিমানখিনি ফুটত যাব লাগে এইবিলাক যোৱা নাই মানে এইটো কৈছোঁ আৰু মই আমি এতিয়া মিছামাৰা পঞ্চায়তত অন্তৰ্গতত ভুগি আছোঁ এতিয়া আমি নলবাৰী বিল্লাম লম্বা চাপৰি অপচৰা খাংকন চাপৰি আমি এই অন্তৰ্গতত আমি 4-5টা গাঁৱটো মানে অন্তৰ্গতত মানে ভুগি আছোঁ এতিয়া আমি নলবাৰী বুলি কোৱা একটা জেগা আছে নলবাৰী বুলি কোৱাটো একটা জেগাটো মানে আপোনালোকে সব এই খেতিটো বহুত দিনৰ পৰা বসবাস কৰি আছে আমি জনাজাত হৈ আছে আলুবাৰী যিখিনি মানে আলুবাৰী আছে আমি আলু এই নলবাৰী এৰিয়াৰ পৰা আমি যিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লৈ পিনে আমি খেতি কৰি পিনি মানে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মানে হাজিৰা মুজিৰা কৰি আছে তেওঁবিলাকৰ মানে এই দলংখন বনাই দিব লাগে আৰু এই ৰাস্তাত মানে নাওখটা ৰাস্তাটো মানে সব খাল বাম হৈ আছে এই খাল বামটো ওলাই পিনি মানে নলবাৰীলৈকে মানে ওলাই দিয়া ৰাস্তাটো মানে ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে আৰু মানে খেতি সৰিয়হ হাজাৰ হাজাৰ মানে মাইকী মতা মানে গৈ পিনি ইয়াত দিনৰ দিনটো মানে হাজিৰা মুজিৰা কৰি আছে খেতি উৎপাদন কৰি আছে যিমান মানে ইয়াৰ পৰা মানে আমি আলু খেতি কৰা নলবাৰী জেগাৰ পৰা ওলাই দিয়া ৰাস্তা এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে আৰু যিমান হাজাৰ হাজাৰ আলু ওলাই আছে আমি এই আলুৰ পৰা আমি বসবাস কৰি মানে আলুৰ পৰা আমি খেতি কৰি সৰিয়হৰ পৰা খেতি কৰি আমি কাম কৰি আছোঁ ইয়াৰ কাৰণে এই ৰাস্তাখন ওলাই দিয়াৰ পৰা আমি সুবিধা পাম আৰু আমি যিকোনো মানে কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাম ইয়াৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমি ৰাস্তাখন ওলাই দিয়ে আৰু মানে দলংখন বনাই দিয়ে তেতিয়া আমি আমাৰ অন্তৰ্গত মানে আৰম্ভ পাম বুলি আমি এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু ইমানেই আমাৰ অন্তৰ্গত मोनसे फोसावथाय 2024निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेंसरी एक्सपीरियंस, बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट, सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, डेली वीकली एक्टिविटी रिकॉर्ड, नेचर कॉर्नर, लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी, इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट, एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।